May ni som pali sang ni som ni paruk ani Strait of Hormuz bulnai oman rambula India bungropur long he hianin be atok tlat mai ani he thil hi breaking news ani a India lampang po hianin thu chua an siam to a he thil hi kanon ri kanga kanon soi zau tran mai he kan en holokang St. Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang hi somni parukatanga sang hi somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent pho chuanan co-curricular activities rang school sport field trip picnic excursion teachers day le adangte ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hoina skula hian admission ron ti vero le St. Anthony's Higher Secondary School Chaltang Liliveng tunai hianin class 11 arts atan admission an home ka he phone number te an ron da chua ka ni he phone number an ron da chua hianin lo han biula admission ni lo han ti ve theu don yo ole tuna so kan react thadang India long oman bula be tok tlat mai ani a be tu te hi chiang tak chuanin an ron soilowa amaro chu a chiang ani a be tu te hi tu te nge kan ti chuan tu dang ni lovin Iran sipai te kha an dile mai ani he India long hi aming chu MV Haji Ali ti ani a he long hi oman bul nai oman ram bul nai a hianin I alo chekwal vel ni turani he Strait of Hormuz nai deu ania apoi mo khop mai ani he thila hi achan chu India le Iran te hi chu in thian tha anga ngai kha ania tin India hian he tianga Iran in India long alo beringo thi Iran laka action la ve viau dol ma se India hi na thei bik chia lowa achan chu India hian Iran ram atangin oil tam tak alalut ve tlat mai ani chu wang chuanin he tianga Iran an lo chele thin po hi India tan chuanin han dem bak he chu ti thei vak kha om lem lo ni na langa he thil hi May ni som pathum le ni som pali ve la thleng vo in le nimin ni zan lai ve la ni mai thei ani he lai ve la thleng ania he thil hi oman bul nai a khanin a thleng ani soi thong khanin tuna hianin Iran lampang hian an block a US lampang hian an block boka Trump hi China azin de ya ti chuan Trump pa China zin hi China lampang hian advantage ala in nizan nimin lampang ate pokan react to kha ta khanin China long oil phur long pakhat super tanker kan ti ang chi kha khanin Strait of Hormuz kha aron kal chang thei ani khatiang khanin thil kha apa ngai chho ve view don emo kan tia nang di poini lo ti mai theya amaro chu ti hianin boru ka ron om chawa ta he thili news sam takin an ron report ani helong hi missile emo explosive projectile manga be ani ti ania India long himo missile ani chuanin Iran lo chu hetianga ron kap the hianom lo shim shima soi tong hanin official takin Iran hian kan beyan ti lem lawa tin news te po hianin Iranin an kap ti ani chong law amaro chu hetiang Strait of Hormuz long shrimin abekin bungrophur long shrimin abe an to chuanin abe tu te hi chu achiang thokhat to viawani tu na hi chuan Iran lampang hianin missile ani lo pon drone manga an ka rin ani ti chuan tu na hianin an chui chiang meka missile eng ang missile nge drone ni chuan eng ang drone nge ti hi tu na hianin chui chu tumin an be mek ani ti chuanin long hi a chhne viaw lawa apil lawani van ithak takin mo amaro chu a chhewe ang reng khop maya achan chu emergency response operation ti ang chi te po kha khang te po kha an local puya tin tuna hianin hlau thonan neya he India long hemo ta hen hlau thonan neya chan chu a few le hi a leak mai thei ani tin tuna hianin report o meka he hi anzir chiang mek ni na langa ti chonin he long par sang te po hi ka chiat ania ti chuanin tuna hianin he long tuipuya akal kwal na vetur a navigation system khoilam nge apan don ti angchi system captain te shil thei tur ang kha tuna hianin a chi ani kha khan boina to ka chuwang chuanin kha mi navigation system tel lo phei ka chuanin he India long hi Strait of Hormuz atanga ron kal chuang ina kha om don lo shim ani he thila hi azia lo khop maya mase azia lo kan ti rol hianin thulom om le deu om chu vanei thak takin thile hliam tu manom lawani he thile hi chu awanei thak khop mai ta hianin India crew member te hi an him veka tu ma thi an om lawani ti report a ombok ani he thil he longa a chuang te an member zong te an him veka ni ti hi Ministry of External Affairs India chuanin aron siam statement aron siam to heng he ani ti chonin khami statement a siam ba ka khanin India lampang chuanin
he India long Strait of Formosa Bay ani he andem le ani ti India hianin chiang takin na takin an ron soya Ministry of External Affairs spokesperson Randil Jaiswal chuanin hetiang thil theng hi India tan chuanin pom thei ani lo pom thei ani lo ti in na taka adem thu a soya ni soi tawang khanin Iran atang hianin mamo kan nga bok sia oila chuwang chuan mani po khan Iran lampangin India longan lo ka ringot po khan India tana Iran atanga ron ambassador tu na India rama omek ha ka office ate po khanin an ko hwal chuk chuk ni han kalo ri ani chuwang chuanin tu na thil theng po hi Ministry of External Affairs lampang chuanin an ron dem hle ti hi tiang hianin an ron post ani ti chuan thil pakhat soilan tel ka du chu mani khanin ka react tel talawa chu kan Prime Minister Modi a thu soyani Pumadia hianin thil tam takaron soya chung a soizinga chuanin work from home te kha an ron soilang le ani work from home chu COVID-19 lockdown hunnaya hai online manga kan han in enge class kan lak te meeting kan nei angchi te kha khang teng te kha a thei chin china chuanin I adopt to ang u te atia chon kha ba ka khanin mi pui te po hi mani kar manga kalkual lo ba public transport entinan bus te auto te taxi te niang chu khateng ka mangwar jok turin min ron advice ani kum khat chung min advice ani achan chu Iran ramatanga oil kan lak lu hi tuna hianin harsana kan to mai ba ka India ram poisa hlutna rupiah hi hi a hlutna hi atla niam ve zela chuwang chuan dollar khat hi tuna hianin India poisa chonin cheng som kwa pali ani to ma te ka chonin cheng som riat panga te khania chuwang chuanin India hianin dollar hemi US dollar nei nan hian Indian rupees kan ti ang chi aseng hem ta maya chuwang chuanin he thil hi India ram economy ta na thadon lawa chuwang chuanin pumadia chuanin pon lama tangin gold te po hi kum kha chung chu leilo mai ra utin India ram mi puite ron advice nge he ani an mani an sarkar lam pangpo hian pumadia te po hianin an convoy an motor man zat ang chi te po kha an ti tlem to ti report te omboka tin petrol le diesel manglem lawa electric vehicle lampang zoi man war deu turani tiangzong te pokhanin PM modi khan soya ama po hianin ati chhomek bokani he thili soi tawang khanin Strait of Formosa tanga Iran an block US an block awaga India oil laklu mo khami khai lak thilawanga hetianga thil theng khani ta hemi PM modi thu soi karon soilan na chanchu kha tuna news kan ron reng ma sakjok tuna te po Strait of Formosa India long Iran lampan lo ka ple re mat mayani kan inkar kan relationship kha athaviaw mo kan ti lai khan Iran lampang khanin India long han lo beir le ringot maya chuwan chonin pumodi thu soite po khat omzia kha anei chodon riawani ti kha khami kha news pani kha kan ron kai kople ani ole khati zong kha tun thum atana kan han react thei choni toisi kim siang kan ti dong ati to kha tru lo soidu ang kha ke ni chonin kan ti ve lem lawa video le kan in mule theu donia